大家平安，大家baik tu soal kajam naman nama kajina na sulivat. Saka tu soal kajam naman orta supui na kai na cemas imazai tu Yakubu, imazai tu rusa sulatan, imazai tu ita kaya patu tapuru katu jero kaya. 雅各书2章1到13节。Labdir no nakisusongamu toa katerigua na tamarereng ati Yesu Kristo. Maya pasuna pivavavan sano pasasumaya toa timai manga. Nukaki izoa machiti la popaisu a chau a na tamara le toaki a nuangwa a kava a manchiza sematua no kaka epuan saka manchizo uta ana mapaura a chau na kamadari no semapazangarmu toazwa na kirarang sano a ivu a pai taluzau tusa na ngwangwa a emirad nunu ayai sano a ivu azwa na mapaura a chau pai karanjilu a taluzwa tuki iradu wa talu tu kukura nunu ayai nun maya tuazamun pasasumaya mun remanawangamu a papar temali-mali ya kemasi tua na kuya-kuya no varum sinikiliva kamar kaku vute kirandau pili enu semasa nama paura ikacawan sa papa manguain tiamadu a pitua sarwanta seman sa pataveraki anga uta tiamadu tuazwa a tavawana pina lavakan no semasa inalan a siniki ese setua marka na kiliva kete maju at sau lakwa na may tutsumo na semam paterterengan tua nama paura at sau pai azwa amaz-azat tanumon na armakarakas uta tanumon apasa tua kakalawaran amaban azwa pupaiso at sau tiamadu uta semam paterterengan tua azwa sini papungadan tanumo na nama paalaya ngadan no pasususu mun toza itoa sisua kai kilivaku toa chau parotisun aya namasang kakudan toa vawana pinalavakan no semas gimana paurid lakwa no patsun mun a pivababan sano pasasumaya-maya na sepasariu angamun sano ka sampasariu anga a pitua pinineta kakuda ayatoa ati manga no sepasariu toa masanital toa pinineta kakudan kumali ya pinasuswa na zuma penulat na masang na pasariu anga tua pinineta kakudan na penulat ayatoa azwa maya kidraa tua su tsker nahaya atsemas maya amchi tua chau nahaya uta manasika kumali ya ini kasuna na kidraa tua sutsker saka na amchisun tua chau na sepasariu angasun tua pineneta kakudan no uri papa penepenti na ngaiten uri sikirain tua zwa silarain tua tia varong pinenetan no atsemal saka ta si aivuan ata sikudan ula na sekiamau tua zwa pinetan no semas ayatua no papa penepenti na nga atsemal azwa ini ka na penaura tua
ari-ari ya cau-cau ini ka ori paurai ana penaura ini ka markut tua papa pen-penti ai chu开暖什么新维奇给嘛在段雅各书的2章1到13节，ai chu li no tiang kini supui na nga ga malu tu so ka jaman-jaman na sini putarawan tiang ti 切勿做双标信徒呀！没大其上做双标的信徒，是那样点进度出个慢。雅各书作者提醒：若是看到手戴金戒指、身穿华丽衣服的有钱人，就热心接待；看到衣着破烂的穷人，就赶紧装作没看见或故意远离。这样做的人是上帝所不喜悦的。或许我们会找各种理由解释，这么做是为了保护自己。若是将场景换为教会，我们是否也会如此的行？当其貌不扬或身着破烂的人走进教会，我们又刚好是招待人员，是否会积极向前欢迎其迎接他呢？我们都容易因世界而影响我们的行为，更容易因表象影响我们的决定。但上帝查验人的内心，而非外在表象。耶稣曾多次指责假冒伪善的法利赛人，他们空有外表的虔诚，内心却污秽不堪。雅各书作者与耶稣的教导如出一辙，提醒我们切勿以外在表象作为衡量人的标准，因为我们所信靠的上帝是查验人的内心的。双重标准的人在俗世上会被人厌恶，在信仰世界更是如此。若是我们陷入法利赛人的假冒伪善，应该赶紧在上帝面前认罪悔改。我们应当致力追求信仰与生命合一，让基督的生命孕育我们的生命。我们要活出基督信仰的真理，向世人见证耶稣的爱是超越国界、种族、血缘与肤色，让万国万民都能在基督里成为一家人，同心合意宣扬上帝国的福音。都说个jaman-jaman asini pagi nemu点，我是否双重标准而活得很辛苦呢？我是否因双重标准而活得很辛苦呢？哎呀，都说个jaman-jaman asini pagi nemu，我们要默想的，我是否因双重标准而活得很辛苦呢？现在讲定，sakala jinaki nemu sakaka ini，赦免人的主上帝，求你挪去我生命中的不义和偏心，让我能真实认识你，接待所有属于你的子民。奉主耶稣的名求，阿门。Mali tu coka jaman-jaman nama kajina kisah selang sakana semua puji pasung tua kai no cemas lajina na pulingalingau lajina na pasusu tamana sidu pada zakatu no cemas sakala lajina na suliwa tu coka kene davan taja pingan